Assalamu alaikum урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 27-июнь 2021 жыл Өзгөн мал базарындабыз. Тагыраак айтканда бүгүнкү чыгышта силерге байтал кулумдуу бээлерди жана ошондой эле кулумдарды тартып көрсөткөнгө аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп, лайк басып, колдоп туруңуздар. Азыр ушул бир четтен укам бээ канча десең? 60 000 сом. Базар канча сурады? 46 сурады. Бул канча туган бе? Экин туган. Суту арыйбы? Бутун орту алыптыр да. Союшка карап алсаңыздар болот экен. Assalamu alaikum aka, канча жүз бейни? Жадан тартылбайт, бейни өзүм эле. Айтпайм. 90 додасы. Канча сурачак базар? Сурайлык. 90 000 сом болот экен, базар сурайлык дейт бейни. Assalamu alaikum. Канча додасы aka? 100 отабыз. 100. Канча сурачат? 86-га бербедиңиз. 86-га бербедиңиз. Жаңа ачмабы? Бирди туган экен. Жакшы. Баракалла содасыңы берсин aka. Ава канча дос? 90 000 сом. Канча сурачат? 80-ден ашты. 80-ден ашты бербедиңиз. 80-ден ашты бербедим дейт. Бул канча туган ава? Бирди туган бул дагы. Бул дагы бирди туган бейкен. Көрсөт. Четтен тарпып төрөлчү. Канча дос? 65 доллар. 65 дос жакын. Бут оруйбу? Бир жери оруйбу дейм. Жок, орубайт. Жакшы айттыңыз го дегенdim да. Жакын айттым. Жакын айттым да. 65. Канча бериш базарды негизинде? Берген жок ал. Турас. Не керек ол жалган сөйлөп. Ооба, ачыгын айтып койгон жакшы. Алла разы болсун. Сиңизге келик. Неден бейлер канчадан болот ава? Канча дес бей? 115 доллар. 115. Канча туган бейми? Чегедеги. Бирди туган бей. Базар канча берди ушуга? Канча берди базар? 97 000 беришти дейт, бербедим дейт. Көрсөт. Азыр дейин эми. Кулумду бейлерде тамам этип жакшыбы? Ошондуктан катар эми кулумду бейлер чыккан болсо, кулумду бейлерин дагы сатып көрсөткөнгө аракет кылалы. Менде дагы сода болот окшойт. Көрөлчү кайсы сатылды экен. Кайсы сатылды? Наркынсыбы? Аркадагы. 130 000 а? Мына бе 130 000 сомго сатылды, бирок семиз чоң бе экен. Ушул 130 000 сомго сатылды дейт. Азыр сатып алынып, сода болуп сатылыптыр. Ушул 130 000 сомго кетти дейт. Өзү эле чокулум барбы? Тартпай. Болду. Тартпай деп эле айтып коем. Мына кулумду бе канча болот? 90. 110 000 сом болот экен. Базар канча берди? 80 берди. Кулун эркек бургачыбы? Эркек экен. Самалбы, садара же Садыраттагы экен мына. Көрүңүздөр. Жакшы. Канчанчы кулун өзү? 5-чи кулуну. 5-чи кулун экен мына. Уже кыйла жошуп калды да. Кулунду бени канча десе? 130 эм кем бар. 100 000 сом кем бар деп атышат экен. Кулун эркек бургачыбы? Ургачы кулуну. Самал, садырабы? Самал, садыра дейт, таза турган дейт наранзар. Би дагы негизи жакшы орто экен. Базар канча берди ага? Базар 75-ке. 75-ке чейин беришти. Кулун канчачы кулуну? 3-чү кулун экен. Жакшы. Соданы берсин ага. Сатылдыбы негизи? Мына кулумду берген 85 000 сом сурашат экен алармандар. Кулун эркек бургачыбы? Эркек. Самалбы? Жок, базар Садырбайт. Садырбайт экен, самал эмес экен. 85-ке чейин берип атышат экен базар. Мына бышты байталдар. Ахилестин кызы. Алига такты Ахилестин кызы. Дейт мына. 90 кем бар деп экен. Согумга. Канча чучук берет? Оюңда. Жакшы чучук берет десем мага. 2 жылдан бери туу элек. 2 жылдан бери туу элек дейт. Наркы дагы орто экен да, канча сал?
böyle bışlı baytam. Bıçtıbaytlar. Basıçı. Bu da 90 kemi var. 90 kemi var. Qancha so'rashadi? 75 ke so'radi. 75 ga so'rashadi. Bundan qancha so'radi? 80 ke so'radi. 80 ga so'radi. 80 ga so'radi, berdim. Jaylasa çok şey olmaz. Ko'rasiz. Pulumni ber qancha oldi aka? 115 ta otasi. 115 ta otasi. 98 ga berdim. 98 ming so'mga berildi deydi. Pulni erkak urg'achi bu. Pulni urg'achi ekan bundan. Qancha pulni? 4 olasiz. 4-chi olasiz. Bu samalmi? Samal. Jo'sh deydi, samal, sadratlar deydilar. Ko'rasiz ana. Samal, sadrat deydi, jo'sh ekan. 98 ga berib berdim deydi. 100 ming so'm otasi. Pulni erkak urg'achi bu. Urg'achi. Qancha pulni? 5-6. 5-6. Samal. Samala, samal. Bazar qancha berdi? 75. 75 berishdi. Bazar 75 beribdi. Yaxshi, Alloh rozi olsun. Buna quluni u? Qancha sova? Neleşin? Qancha otasi? 120 adı. Quluni men 120, quluni biroq qiyla o'zi menda temol cho'ng'ayib qolibdi. Erkak urg'achi quluni. Urg'achi 120 ming so'm o'tgan. Bazar qancha berdi? Arkın verin. Arqul beradi. Samal, Sağlığa. sadrat. Sadrat. Sadratda jo'sh deydi. Bazar arqul beradi ekan. 120 ming so'm kem bor deb aytamiz. Mehmet Salih. Nan bağlıyorsun. Pulni ber. Qancha berdingiz? Taksir koyuşu yok şu an. Bağlı. Yo'q, endi berganingizni aytib qo'yasiz da. Vermeytam. Terveytam deydi. Qancha beradi bu? Mana so'yishga so'ragan buldagi shu kartotaydan biroz cho'ngroq. Ukam qancha o'tasizlar? 65 ming so'm. Bazar qancha berdi? Ha? Her türlü. Har turda beryapti bazar. Bazar har turda beryapti deydi. Hozir biz shu tarafda nima kichik taylarni tartibmiz, qulundarni qancha bo'ladi tanliqdan biz bilan birga bo'lib turingizlar. Homa kichik tay qancha o'tasiz? 25. Erkak purg'achi bu? Erkak. Erkak tay qulun ekan. Bazar qancha berdi? 17 18. 17-18 ming berdi deydi bazar. Çatqani berdi. Ha, bazar shunday so'radi deydi taranday. Nima qulundan so'rachi? Tayda qancha o'tsa? Ha, tayda qancha o'tsa? 35 kemi vardı orada. 35 km orada. Erkak purg'achi bu? Erkak tay. Bazar qancha berdi o? Bazar qancha berdi? O da 20 şey. 28 berdi. 28 ming berdi ekan bular. Yaxshi, Alloh rozi olsun. Rahmat. Tay qancha do'stlar? 40 kam vardı 40 orada. kam bor. Erkak purg'achi bu? Erkak. Erkak tay ekan. Kalta tay. Kalta tay. Bazar qancha berdi? Pazar 34 35. 34 35 berayotgan kalta taylar. Yaxshi, Alloh rozi olsun. Kalta tay. Kalta tay? Kalta tay. Qancha do'st? 60 da tam. 60 ming so'm do'st. Qancha berish bazar? Pazar 47. 47 berayotgan. Bazar 47 berayotgan. Bermaydi deyapti. Yaxshi. Taylar qancha bo'ladi ekan? 40 da otasi. 40 ta ne ko'tanglar? Ha. Urg'achi erkak. Erkak. Ekotang. Ekotang erkak ekan. 40 ming so'mlik kem bor ekan. Bazar qancha beradi ekan? 36 yarımdan ekonu vermiyor. 36 yarımdan ekonu verdi, bermediniz. Ekonu 40 ming 500 ga? Kıstayoga jetele barat gelme. To'yga jetelep barmayga deydi. 40 ming 500 dedingiz mi? 4500'ge aldı. 40 ming 500 so'mga sotib alınıptı. 4800. 40 ming 800 ga alınıptı. 40 ming 800 ga Degan alınıptı. aldı. To'yga jetelep barmayga deydi ko. Qudalarga ekan. Jetelemey. Pulun qanchasi? 35 ta orada. 35 ta odasi. Erkak qancha bu? Erkak. Erkak. Bazar qancha so'radi? 30'a çeyin sıra. Bazar 30 ga cheyin so'radi, berdim deydi. Yaxshi. Taylar qancha bo'ladi? Assalomu alaykum. 35 tane işte. 35 dan. 3 o'tanglar. 3 o'tang. Urg'a erkakka urasizlar? Erkek. 3 o'tang. Bazar qanchadan berdi? 1'den. 31 dan berishdi. 31 mingdan berdi 3 o'ni, berdik deydi. Yaxshi, Alloh rozi olsun. Tarim. Oldu. Mına hurmatdagılar, sizler bugun Özgön bazarındagı baytal qulundu belерди, жана шундай эле qulundardı, taylardı bağlar bildiңиздер. Sunuş pikirler bolsa
комментарий калтырыңыздар, каналга катуу электер подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.